Hello friends, narogway Malaya balok suka gai tini hinggang gai tini bologo hinggang gai nai tong riang nai kirok tongo tini no tini first time superstar masana thana nai tong layo ambasawo yang ongkai nai ki kenai Menurut paithak soya kari paithak dora nai tong di ani bolong na nong namo samung nong nai lagi jak lagi yang hai masa kaca kopat hum nai hega बहुत अच्छा का है इसमें अच्छा का मार था अरे की बा बाय गाइस ओ मुझे कोई lên Christian bái kita ra đó thôi hả rồi Christian lên rồi đó lên Christian bái ra là mình ra cái chính cái khu mình mà phải được có số khác program gai ambasawo tini no first time anle bahai bong no first time no mà cái cái thằng bạn mình còn first time đến làm cả bộ ang isti cakap tini first time kana Apa sawana ang usir ko kaman first time yang deh tini masana ring yang kai oh ongko budbu sediro kan khardang na tong Samin dong ya rupayo kami tu buat juta buat pinjam je Ringa pok gang kai juta bisa ada Asina yang itu Sabung kai tram lama hi tunggu ya 2 menit kai stesen pokoknya mau pin bolong na je saya kan ngai tunggu di gina tak phone an channel subscribe khai gong gai subscribe khai na di jadi ni tu mani channel subscribe khai de gai subscribe khai na di gina ro ketal vlog muk nai superstar sama bonung nai sebentar sama nung nai ini lo first time boni vlog ka soang tabu hinggang gai sing telamo ratera nisti sana sokojak yang sama nih banyak belajar ya sediko jotono thalanya bagai teran nasing lajak tabu hingga sing em ko ambasani em pro para was ko lajak superstar masalahnya bagai yang oi ko yang head yang kai ko masalah selalu macam ini yang hero Ayo dong di tahu Faisal ambasan empro parago suntabor dance kaini Faisal Ilyas songbo fainai or running soli tongo tawo boni tamu met
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it. Tabuk ngai seng program pai kikil tongayo. Mo ngai ambasa station. To yang ngai sin tim rok. Program rok nakan rok sahar mono. Ang mai contact lagi. Yang ngai ke sin tim. Kung nga siri-siri ni view rok ngaji. Ambasa tren station.